Dobar dan. U današnjem videu ću vam objasniti kako izvršiti obradu teksta, odnosno poravnanje teksta s lijeve i s desne strane, centriranje s obje strane, zaglavlje i podnožje, odnosno header i footer teksta, kao i izgled stranice. Prije nego što počnemo bilo šta drugo, objasnit ću vam tastature, odnosno tipke na tastaturi. Crvene ove, to su kontrolne tipke. Znači, uz pomoć tih tipki, sve ostale tipke, odnosno većina tih tipki dobijaju određenu neku funkciju, drugu. Funkcionalne tastature, znači od F1 do F12, tastature za kucanje alfanumeričkog dijela, to su ove žute, tastature za navigaciju, odnosno kretanje, numerička tastatura i svjetlosni indikatori koji prvi indikator je kada je uključena numerička tastatura, drugi indikator je kad su uključena samo velika slova i treći indikator je indikator da li tastatura radi. Ovdje imamo nekoliko ovih tastatura, odnosno nekoliko tipki koje ćemo kasnije spominjati, pa da znate šta znači Ctrl, Shift i tako dalje. Ovo sve imate na vašoj tastaturi, s tim što ova numerička tastatura nema na većini laptopa, u novim verzijama laptopa i ona postoji. Znači, podešavamo, odnosno poravnavamo tekst. Vidimo da je ovaj naš cijeli tekst poravnan samo s lijeve strane. Da bismo poravnali tekst sa obje strane, moramo prvo selektirati tekst. To smo u prethodnim videojima opisali kako se selektira i pritisnemo na alat gdje nam pokazuje da je poravnato s obje strane. Ovaj alat isto možemo pozvati sa tipkom Ctrl plus J, znači držimo istovremeno tipku Ctrl i slovo J. Kada to uradimo, vidimo da nam se poravnao tekst s obje strane i ogromna je razlika, odnosno vidi se razlika između ovog teksta selektiranog i ovog teksta koji nije. Sada ćemo ovaj dole tekst da opet selektiramo i da ga poravnamo samo s desne strane. To možemo isto pozvati samo s tipkom Ctrl i R istovremeno. Ovdje smo znači centrirali, pozivamo ga sa tipkom Ctrl i E. Ovaj ovdje alat nam pokazuje razmak između redova, trenutno je 1, mi možemo podesiti na veće opcije ili ovdje automatski da smanjujemo, odnosno povećavamo. Sljedeća opcija koju trebamo da objasnimo jeste header, zaglavlje, footer, podnožje i page numbers, odnosno podešavanje broja stranica. Ovdje imamo, znači, ako nije nam jasno što znači header, pojašnjenje pritiskom kontrol, odnosno funkcionalne tipke F1, to su onih 12 gore tipki na početku, na vrhu, od F1 do F12. Znači, možemo stvoriti, promijeniti ili izbrisati header. Evo vidite, ovdje imamo ogromnu biblioteku headera, odnosno zaglavlja. Kada smo kliknuli na alat header, odnosno na opciju header, dobijamo ovdje dizajn. Možemo ovdje podešavati, odnosno povećavati i smanjivati ovaj razmak ovdje headera. Možemo umetnuti sliku, možemo umetnuti datum, možemo umetnuti broj stranice, možemo podesiti ovdje da nam se ide po defaultu od prve stranice, odnosno preskoči prvu stranicu, da ide po defaultu od stranice gdje se trenutno nalazimo i tako dalje. Znači, kao što sam rekao, ovdje možemo ubaciti i sliku i tekst. Isto tako, znači, pozivamo i opciju footer koja također ima ogromnu biblioteku, znači, za stvaranje ponuđenih footera, s tim što mi možemo sami podesiti i header i footer na opciju edit. Evo ovdje kaže da je to sve isto kao u zaglavlju, tako da nemamo puno
priče oko toga, znači ista primjena što smo radili u headeru, radimo i u footeru. Sada, ovo što smo podesili, želim da vam pokažem kako to izgleda. Znači na ovo dugme button ili negdje opcija ima file, možete pozvati funkciju print, odnosno opciju print i imamo ovdje opciju print preview. U nekim Wordovima, odnosno vi možete ovdje sami podesiti to da vam stoji isto kao ovo kretanje naprijed-nazad snimanje. Kada kliknemo na ovu tipku, dobit ćemo izgled naše stranice. Taj izgled naše stranice je ovakav. I mi ovdje trenutno vidimo samo jednu stranicu. Ako želimo da vidimo više stranica, to možemo da uradimo tako što smanjimo, odnosno zoomiramo na manje, odnosno na veličinu, i ovdje vidim ja svoje sve tri stranice. Ovo je dobra priča da vidimo da li je ono što mi želimo je upravo tako. Prije puštanja u print, zamislite da imate dokument od 1000 i nešto stranica koji bi trebali da pustite u print, a prije toga niste vidjeli da li je ta opcija, odnosno da li su svi dijelovi teksta tamo gdje bi trebali biti. Za sada toliko, doviđenja i vidimo se drugi put.